balik ya kamon ke jumli wang bangalawan na breng bang balik kamon ke jumli kabaning kang ujisu wan balik kamon ke jumli ushem ya ke jing pynbaptis. Hallelujah. Amen. Ujisu day uplay panam sugutu bakla ala pun ya udah ke Mary pa jung Joseph ng Bible Henry klamde ka kamlong kumta relong ba la pun yu Jesus Christ do men si bakot but ulawan aga do ang Bible. Amen. Daga snam daga do ang rin men siem jangu play la pun yu Jesus Christ. But ka Bible ke YouTube ulawan haka ni kerukom haka dur ke jangu priu Henry udah uplay but one ban le ya kamon ke jangu kpa. Amen. Tapi ang mau Jisu udah uplay ti balai usim ya ke jing pynbaptis. Namar ka di kamon play ban pynbaptis. Hallelujah. Wadam ang magajing pynbaptis ka di kamon priu. Kadai ka role kadai ka an ha ban le kabda. Lara kadai tang ka role ka an nai le rom le. Ogi pi. Lara kadai tang ka role ka an ke bola bu ke jinglang renti jangka kadung ka balang la kadung ka kenhon balang dan nai le rom le namar kadai tang kata ka dak ka pau shibam le tang kata ka dak kata ka rukom ke jingle niam dan nai le ro bian Henry ka Bible ke hikayat ini kadai ka mon play. Hallelujah. Jesus Christ ang Bible shwa ka bang snang ya ka ministry barang snang ya ka ministry bantre namar ba wan male ka man bijulay shwa ka bang snang ka ministry ule siya uya anis man pynbaptis da uya anis yo. Hallelujah. Uya anis ni kon ka bersekaraya ka Elizabeth hagado tinray Jesus Christ udah you play riwang pynbaptis ya. Hallelujah. Number one balik kaman gajung play. Tagin dia puli ni kektian gajung play ni gospel gajung Matius kalau nang kebalai ke dekot ke bakatsan. Kebalai dekot ke bakatsan kat nriu. Tangan puli ni kektian gajung play ke bongkom ni. Ujisu tiula ya tho badu laang hau. Tosha minta na ba kumnikan ke long ke badai yang iban pendap ya ke hok barok. Tagi apa nga? Hai ke negopor. Na ba kumnikan ke long ke badai yang iban pendap ya ke hok barok. Ang ujisu Christ enda kumta ula syayu. Ujisu til enda la pynbaptis ula kiuna kumni na kaum. Hakmiro la pli ki beneng yo. Banol yo i yo mensim u blay bau da her kum keparo bau wan syang ru hau. Amen. Kade kamuan blay. Kabau Jisu kelaman man penken kendiar ro ya kaman gajung blay. Hakaba wan siga kendau komu brio wan ban pendap ya gajing pynbaptis. Namar wang bakandeken kadai ka hok gajung blay. Hallelujah. Gajing pynbaptis kadai kamon blay. Kadai ka hok ka jangu blay ang Jisu ya Yohanes nama Yohanes ong makumno mi ban men pynbaptis mamayanga deban pynbaptis deban pen kumno ngan pynbaptis manga yeme deban pynbaptis mameka nyanga namar bau Yohanes ya plashai ka mensim bau de meza ya wa. Hallelujah. Dari Jisu ang ba sya menta namar kumniken kadai ka hok ka jangu blay. Ya to syai kibriu baga jing pynbaptis kadai ka hok blay. Amen. Kamdai tang ka role kamdai tang ka anyong Jesus Christ. Jesus Christ bang slangi ka ministry wan ban le ka man jablay dai ka ban pynbaptis. Hadian ka jing pynbaptis wala mi na ka ang ka Bible wan men siba ko you have. Haka jing sishala pon yung Jesus Christ men siba ko don kam. Tiri namar ba wan ka form ka dur ka jungu priu. Taga daw men siba ko wan ban pentikina ka ngi mar pynbaptis yo. Men siba ko wan ka dur juga paro de ba ka paro. Hallelujah. Amen. Taga daw di i paro the one men siba ko de. Paro de men siba ko. Haka dur jangka paro. Hallelujah. Amen. Ke Bible ke itu yang ini hadian ke bau la kiu na ke om ke Bible mensima ko la ke benang la pliwang bat mensima ko uwan bat om dei tang bawan mensima ko uyo sngowe ke ketian ke bong gum de
Hakamiro kaktin na kibeneng. Kadang une ulang ukon janga. Uba it ha uba ngasgob hae. Hallelujah. Uno la ni kanu kabale mon blay syam sgubha. Hadian ka baula le ya gane ko mon ge jung blay Jesus Christ. Kaktin na beneng kong ba. Uni ulang ukon uba ngasgob hae. Hallelujah. No balik ke mon play syam subha. Bala no kenta je ke mon play no syam subha. La pila menteri ke jingla menteri na yong. Reka ong be je ke jing syam subha play. Hallelujah. Kidon kita gula experience pangga kam ban sekri play ban penjat dan pentelun kila ban pentelun henry. La dau blame syam subha ngila ban pentelun tang da gedok. Ya ketayar kali ngila ban kenyat dau beriuro. Hallelujah. Amen. Tin ring the fit agak ke engine agak kali, the pentelun agak ke engine, piram lak be. Nyemar ke speed. Hallelujah. Ni fi angkum lo. Tidak ada pentelun yang ke doa jengi, dah ke jingmud doa jengi ngilaban pentelun. Hendrai le dah pentelun mensi makut. Kia per. Amen. Don ke jingi per. Di dengan ke daw ke bau Jisu uwan ban le ye ke mon ke jeng pa bau siam ye ke jeng pynbaptis. So bau stang ye ke ministry. Hallelujah. Mau ye ke ni. Kwa ban sekri yo play kwa ban le ke mon beri ko ngolot iki an juga Bible. Amen. Ko ngolot iki an ke jeng Bible. Ye ke hukum ke jeng play. But ye ke mon ke jeng play. La daw Jisu de you play wan man ko ngo ye ke ni. But usah senang ni ke ministry.